Danas je umeo Luka Janković u novi video na kanalu i ako ste ikad želi da naučite s Cube, ovo je pravi video za vas. Krenimo. Pa da krenemo sa tutorialom. Prvi korak je da odlučite koju ćete stranu da slažete. Ja ću vam sada pokazati za belu stranu, ali možete izaberete bilo koju boju. Znači naći ćete beli centar i jednu belu, znači jedan beli ćošak ćete povezati sa belom stranom. Ako to u ovom trenutku nije moguće i koji god potez napravite ne možete nikako da dovedete da jedna bela dođe na belu stranu, samo random okrećite kocku dok ne složite jedan beli ćošak da bude spojen sa belom stranom. Ovo ćete morati sami da malo eksperimentišete, ali nije toliko previše teško. Zatim ćete izabrati jedan od preostalih ćoškova, evo recimo ovaj ovdje. Kada ste izabrali ćošak, prvo trebate da nađete gdje taj ćošak treba da ide. Može da ide na bilo koje od ova preostala 3 mjesta. To možete vidjeti po preostala 2 dela koje taj ćošak ima na sebi. Pošto ova ima naranđastu i plavu, a ovdje imamo zelenu i naranđastu, to znači da ovaj ćošak treba da ide pored naranđaste, zato što je to jedina boja koja dijeli s ovim. Kada bi ovaj recimo bio crven i plav, a ovaj je naranđast i zelen, on ne bi delio ni jedan, pa bi išao suprotno od ovog ćoška. Pošto ovaj deli naranđastu boju sa ovim delom, treba da ide desno od ovog naranđasta. Znači da ove dve budu naranđaste. Sad ćete uzeti ovaj ćošak i samo ćete ga staviti tu. Ne mora da bude okrenut kako treba. Kada vam je ćošak tu, radit ćete sexy move na 3x3 dok ga ne složite. Znači vrlo je jednostavno. R, U, R', U'. I to ponavljate dok vam se ovaj ćošak ne složi da bude okrenut kao vama. Evo ga. Sada je okrenut kako treba, imamo 2 spojena dela. Sada ponovite ceo proces. Ova je plavo, crveno, bela. Evo je ovdje plava. Znači ona treba da ide desno od ove plave, pošto imaju ove plavu. Stavite da bude desno od plave. I ponavljate sexy move dok se ne složi. Evo posljednji delić. Zeleno-crvena, ona treba da ide između zelene i crvene. Otprilike kao prvi layer na 3x3, samo što nemate centar da se orijentišete. Stavite ovdje, tako da bude između zelene i crvene i radite sexy move dok se ne složi. Evo složilo. Ako vam bilo koji korak tokom tutoriala nije jasan, napravit ću example solve na kraju videa, tako da nadam se da će vam sve biti jasno do kraja. Sada trebate naučiti drugi algoritam koji će vam trebati. I ovo je također samo 4 poteza, vrlo jednostavno. Ovo je okrenete desnu stranu ka dole, levu stranu ka dole, desnu stranu ka gore, levu stranu ka gore. Znači, a kada kažem desnu i levu stranu, mislim oko gornje desnog ćoška i oko gornje levog ćoška. Znači, ova 2 ćoška okrećete. Desna ka dole, leva ka gore, desna ka gore, leva ka gore. Sljedeći korak je da orijentišete da svi žuti ćoškovi budu okrenuti ka gore. Za ovo imate 2 slučaja. Kada su 2 već okrenute prema gore, a 2 nisu. I kada nijedan nije okrenuta prema gore. Ovo je bolji slučaj zato što morate samo jedno da koristite algoritam. I znači to je kada nemate nijednu žutu okrenutu ka gore. Znači nijedan žuti ćošak nije ka gore. U tom slučaju stavite da su ove 2 žute koje su okrenute na istu stranu sa desne strane. A ove koje su okrenute suprotno da su sa leve strane. I uradite jednom onaj algoritam koji sam malo pre pokazao. Desno ka dole, levo ka dole, desno ka gore, levo ka gore. I sada ste okrenuli da svi ćoškovi budu okrenuti ka gore. U drugom slučaju ćete staviti da vam ove 2 koje su dijagonalno, da vam budu dole levo i gore desno, ako okrenete kocku ovako, znači u suštini odavde do ovde. I da prema vama bude okrenuta ova žuta. Znači ne može ovako, zato što ovdje nema žute. Ovako da bude žuta okrenuta prema vama. I odatle radite jednom onaj algoritam. Desno dole, desno gore, levo gore. I sada imate opet ono od malo pre. Stavite da 2 iste budu s desne strane. Ovo da bude sa leve. Desno dole, desno gore, levo gore. I složili ste sve ćoškove. Pretposlednji korak je da stavite da žuti centar bude gore.
Ovaj korak vam se možda preskočio, ali ako nije, morat ćete da uradite onaj algoritam koji sam već pokazao 2 puta. Sad ću vam pokažem kako. Znači, držite belu dole i dalje. Okrenete da žuti centar bude pozadi. Znači, ovdje. I uradite s ove strane jedan taj algoritam. Zatim okrenete cijelu kocku 2 puta ovako. I uradite taj algoritam još jednom. I sada će žuti centar biti gore i ostavi se vam samo ovdje promešani delovi. Zadnji korak se deli na 3 slučaja. Prvo ćemo krenemo od najlakšeg slučaja. I to je kad imaju samo 3 dela koja su promešana i jedan del je već složen. U ovom slučaju ovo izgleda kao U-perm na 3x3. I radi se ovako. Stavite da vam suprotne boje budu napred. Znači ove dve boje nisu suprotne, ove dve jesu. Stavite da budu ispred vas, a da složena boja bude dole. Levo i desno budu žuta i bela. Znači stavite da složena bude dole, ispred vas suprotne. Evo koje su suprotne boje ako ne znate. Na 3x3 isto su i na Scubu. Crvena naranđasta su suprotne. Bela žuta su suprotne i zelena plava su suprotne. Stavite suprotnu boju napred i radite isto kao što ste radili da bi se stavili žuti centar gore. Znači sa ove strane uradite algoritam jednom. Zatim okrenete kocku 2 puta. I uradite algoritam još jednom. I eto, složili se kocku. Preostala 2 slučaja su malo komplikovanija. To je kada su sva 4 dela promešana ovdje. Tu ćete staviti kocku sa bilo koje strane. Znači nebitno da li je ovako gdje su sve boje suprotne ili ovako gdje nijedna boja nije suprotna. Stavit ćete kocku bilo kako tako da vam bela bude levo i žuto desno. I radit ćete onaj algoritam od malo pre. Znači uradite sa ove strane. Okrenete kocku 2 put i onda sa ove strane. I zatim ćete imati ono od malo pre da su vam samo 3 promešane. Stavite suprotnu napred, složenu dole. Jednom odavde, okrenete kocku 2 put. Jednom odavde i složili ste. I evo ga još ovaj slučaj. Znači izaberete bilo koju stranu. Jednom algoritam sa ove strane. Okrenete kocku 2 put. Jednom sa ove strane. I ostaće vam samo 3. Jedan će biti složeno. Stavite tu složenu dole. Suprotne boje napred. I još jednom uradite. I složili ste kocku. I za kraj ćemo da uradimo jedan example solve da utvrdite svoje znanje. Prvo ćemo da povežemo jedan delić, jedan ćošak na belu stranu. Evo ovako. Zatim ćemo izabrati jedan drugi ćošak. Evo recimo ovaj, on je zelen i naranđast. Evo ovaj ima naranđast na sebi, znači treba da ide tu sa druge strane od naranđaste. Stavite ga pored naranđaste. Stavite kocku ovako. I radite sexy move dok se ne složi. Izaberemo sljedeći ćošak, evo ga ovaj. Plavo crven. Ide desno od plave. Stavite ga tu i sad radite sexy move dok se ne složi. I ostaje još ovaj. On je crven i zelen. Ide između crvene i zelene. Tu. I složimo ga sa sexy move. Zatim imamo slučaj gdje nam nijedna nema žutaka gore. Tu stavite da budu dve iste sa desne strane. I uradite onaj algoritam jednom. Zatim trebamo da stavimo da žuti centar bude gore. Stavimo ga pozadi. Uradimo sa ove strane jednom. Okrenemo kocku 2 puta. I sa ove strane još jednom. I ostalo nam je ovaj case gdje nemamo ni jedan složen. Odatle izaberemo bilo koju stranu. Stavimo belu s leve, žutu s desne strane. Uradimo algoritam jednom odavde. Kocku 2 puta okrenemo. I uradimo algoritam još jednom. I sad su nam ostale samo 3 promešane. Ova je složena. Stavimo nju dole. Suprotnu boju napred. Znači ne ovu ovdje pošto to nije suprotna. Ovu stavimo napred. Uradimo jednom.
okrenemo 2 put i uradimo još jednom i Cube je složen. I hvala puno što ste gledali ovaj video, ukoliko se svidao ostavite like i subscribe, napišite mi u komentarima za koji kosmos želite napraviti sljedeći tutorial i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!